tos latex form Vodafone Agbeve Herbal Center in Wekwa Daroma na yede na poso yede bro measure straight na makwa homa so abeto dwa se wahini a wo kafaba meka kafaba eho na ya mame ekua dente mame a wonya 90 years nipa bonfo a wo mo ede sobobo no se woye beifo nti wo ma bro no ama mame abrewa no bahwere ne nkwa na ya ntie se wahini a wo kafaba no approach for ensa akano approach for action menka ne sa DCOP Enoch Bediakon Savannah Regional Police Commander meneno ehye nkomotwetwe no ase all correct sir. Good morning sir. Anwade ho DCOP. Yes Adom. Esoro ho boko de nyame ase na boyemu nokure ben na wom se wohene a wo kafaba obedia police for monsem enokure batwe enokure enra anopa be se no ndu dikodu ba komo ho ena ohene no a report on the whole regional police headquarters. A sign invitation at the man. Now, because Okisi soon Pierre Aqua into no other whole ever principal man and Sunumwa Etonano. Okay, Majorisa Mubisebisan and some no Wamamu Wakasa and some and the other approach for money. Oh, Wakasa, actually say, I know correct. Say memu abi you bring this bill kafaba ho de maame no eba ho say o mebua na nima bi a ekoso okrum ho a enye no o mututu ase e ma o huhum asem ente no kwese o modi no eba nanim ema ono nso ebisa oba no to kwan be na obefa so a obetu saa di we ase oba no kire okwan obefa so a obeye ohe ne kire nte dabi enti asese obeyisu saa okwan we so enti sanko ba bi a ofi bai memu ana nti ase ye didi empne asiu se mon plan dia mon kona se BBC a mon mebo mama ne o ya mebo amane tubu ana omo efini ahemfi ho ekoi wan difi bi ko si say ati say ma no afim this opportunity say me to ase yi a asam no hya ase no ano wam de abrewa no kopie wo hene yanim mami edrowura no konfo no bajosa oh ena wo se befo bi okrom ho nti oba betu ama no ma hene ni bisa no ko befa so atu wa anya so si wa ye obetu bayu nemo memu wa na wo okrom ho no ne se neme bi koso okrom ho ento ma ko fa ma me so omra metu bone na wo okrom enfi ho eno me ne be twe a wo hene se ja wo hene wo okrom ono ko ja se ko fa ma me yaba nzensam sisi krom ha enti no yakofa ma mi se o me tu humbone a wo kruimu eno hene si you mami baba kwa aba okwan be na befa so a wetu ahumbone eno kire okwan baba so se wo de concussion mi hunse ne beka no twimu o de concussion ebe piti krom ho eno hene si dabi untimi fa sa ne ma we ebe piti krom ha ntiri sanko ba bia wo fi bai ena memu wa si no yempne no see yo samoso mpne dia samukọ na bibia kusi ho a wamu mabo mama ne o ena memu wa yi ma mabo mama ne ye ena mdisi na himfi ho ekoi wanti fi biem ekosi se oti se abrewa kua dente ya bunakun dini onimo ho ano this your opinion na police ohini asese a wo mo nsam maybe some because we are quite a bible ma some edi Yesu Kristo ekogina Pontius Pilate anim ma ehohoro ne nsa ho se mo so mo pese mo kokunu a me hohoro me nsa
ni moja no ebebo mo amutiri so a omo kwande Yesu Kristo koye a wo kokun no sa na akoye meboa pepe enti na sisi anasa no hino bedi wo musem ana magyan no oh yenya no yewie se we ye ne ono aka enti wamayen dipa mamu an leaders ana edi anim a omo ne omba ahisi ho odidi na mayen enti enso etu omo so sa na se omo so ba ne tu ma no se ne ohin kan sa ba pepe ne si ye dia ende no ohin ne beboa prosecution mum ema edi mamu ano akogina emra no senso antisa se ne ohin no ka na wo so be kan bi for dia ene na nsu be hu na kwan This yopi enti bumaye abaywa no anu okura belto se koboku wode hwe abrewa no ene aduro wura no wo mo he omo de sisi ye hu omo fare ba kra omo de omo dwane nenso enim se emransa wa ide ensa be ka hom e wo mo dwane omo ntimi nkroso border because border si nyina na atutumu enti nenso omo wo ntamu ha we ganya de o Ghana ha ya ne do Ghana ha ya de nsa manfo so be boa manfo be boa me nsa ka hom oye enti yakasa kafa bakrom ho tesen why dabu oka dabu a etesen we na dwane mu ani na dwane afikrom ho ni na kro no mu Adam pan obi adwane afi kafa bakrom ho bajo you Adam police for mu hunu hunu ana obi na obi say omo yi na di omo nim omo suman na mo afikrom obi ampamo this opi kafaba hono nipa dodo sign population size near saying this opi 600 to 700 and wo munyina timi aton wuram obi a Trinity enya dey sabeka omo ayi omo dey sabeka hom okay nipa dodo sign na sesi ano ma target your suspect dodo sign and mo pe wo mo as we speak say pai die principal suspect ne pa de we akonfo no free mu a ye hwe nipa 8 okay ye hwe nipa 8 omo ye for hwan omo ka omo ayi hu omo video nim ana video mu de omo ye be hwa adifo omo a ye nipa hwe yo omo a ekofa okonfo se nso sofo ba o se ede no fi da bi owo ede ba krum ho omo e man da bi tinaye womni nipa sisi really this e show la be hade for na ejeja o hade ne de omo ede ne secondary matter to us ye principal suspect na nkasa because na kan pese me hunu se omo gina ho a wo kasa wo ye behwe ade for keke no emremu mitimi se betimi the abatement of crime kwadu abo wo mo a menti pros for mitimi ato nsa afre wo mo DCOP se ni ko mu nyina mpo na adwani enti se ye kwachi kro mu ni nyina emwaye ene be kran for mungu enti na tambia se bi sia omo edi animu no bring leaders tambia ring leaders ring omo edi animu omo ne ade no ko fare bai omo ne ade omo nipa omo hia kese ema emra omo ebe ade ye bi dia fine so ko gina o he ma eku ambi o fine but omo e ko fa ade no bai ya nkasa omo ni nipa sibi emra hia omo pa Iso bemeda wase na sa which camps here tifidu honum etu atese ha dwene sa which camps ye bo be ye da me salami akwa mami abriwe ni baba makasai wote se emebunu no adwe a woma fa no se mrewa a womo wontamu ho de enya de obema omanya asomdwe womo baburu womo nyina because womo nyina womo ya baifo how possible
And it's abrewa bi aye before this OP. I'm education in the SA more say nipa unyi do baby who behave to say akoda na wo niema asesa. Eno na say ma amanfo che bayi enye mrewa nkwa na ya bayifo. Enti say bayi o ho de a nkola nyina timi bayi bi. Na mo nipa unyi do baby na sedu adwen no asesa kakra. Obeye niema bi a ase. Say education and I'm saying ma ekosro ewo yemantem ha. This is my man was in the offense here. Me mamuni aduma so. DCOP Enoch Bedia Kon Savannah Regional Police Commander and ameneno atwetwe and komono. Now, say ye befia a free buyard and kraha buyard. Would do any more market free buyard. Station joint banyard na akomangu say wako odogono wako ayibonte na wako market Palace Town Junction ni na mwa kopie NIC na afei wo kopie Pentecost Junction na afei wako pie Ablekuma Kev ekwan foforo no ayaya no hono me matra hopen matra agape top matra hopen me bi agresashi ni fie wo no matrasa ampotem hopen a free friend saying Bayard Junction wha de kwa Ablekuma traffic light ya wo kwan no so nyina nya dwuma traffic light ya wo kwan no so nyina nya dwuma na ye kira cars bo amanfo wo ho no anya sem ketwa ade asan so a e kwan no so tum. Now joining me on Facebook, Adom 106.3 FM on Facebook and on YouTube. Now kwahwe asamo America ho asemi, ni America ho asemi kwahwe Facebook. Echa eye me reporter na wono ntam ho de me di ho nyina ahye ne sa. Echa akwa ba. Me ju so CJ. Bako de. Na me adom bibia bako. Good. Wo de ntam ho na wote. Say ye kasai. Ena woni o manfo atwetwe nkoma. Unim nia ekoso free buyard ya de kwa Ablekuma Kev. Bayamanie. Echa CJ me shemu me ye ne che me say free enya market e de ba Ablekuma traffic light wo honum eye makoma ko 9 na videos bi a me twitwa ye e kire se wo share traffic light na say edru enyumra ni nyina dum ba kokora anya adwuma enti se sum ka bi say na say traffic light wo a de kanea na say be so ma nipa so ehu se ka bi ba na bibi say no so eduma na ke se wa wo sha eyi so eniwo street light wo nyina so ba kokura ni wa ye adwuma CJ na say enkomo me ni amanfo adi say 3 days bia o me nya kura nipa me unit bi shiro mo nkwa wo sa akwan so se sia me no ka say echa otiminka me te wonka pa CJ wo je say woni amanfo ka say no mo je say nansa bia nipa be ye mienu die o me nya no ka na nya nipa me yu o mo shiro mo nkwa wa ha se sia me no ka say me gina farm junction na me ni nipa bi o mo do matena be se mfie mienu ni akire mfie num eni akire oba ko atena mfie num ba ko nso bru be se mfie num ye pese no mo twetwe nkomo no mo ankasa de nsama hodo a ekoso ewo farm junction hankasa atudwa esi me wo panyi Mohammed Abbas wa ha eti woni ye bekasa no no nso de onim fata accident ye ekoso enso atudwa panyi mo akwa baba Adom FM panyi ebrebe na wo betena ha so traffic light eye adwuma. Oh, me ba hache. The year more have bear 10 years in it. That time a crime plan here. Na traffic light here, be few numni. Le fi say no. Enye juma. Street light enye juma. Enti ye wo ha. Na ngati ko. Ubati pai. Enye moto a na ye ka. Na ti se nipa wuru no. Nipa wu ha de mi wu e kwa ma ho be 15 to 20. De bia ka boni power. Every transit day 2-3 days na ka boni pa. Kasi yawaha akwesi bo baba o mususo no obati pai enye nipa ne foto ko se no mo ana wa enti ha de eye serious enti mo momode na mo yehu bibi maye esremu a bididi power Abbas Muhammad ne se ti dia kwasu bi a wachi bi ye free Mohammed Abbas wo enso so eno no opani ba ko so ha no so ye ne be kasa no no so de onim fasa accident yi won atija opani mo akwa baba Adom FM but obetna ha edi be se fie sen but obe 8 years ni oba accident na koso no hu ne say ye doso but accident de ano de pa no de dia accident
bako na ka boni pa na fa no sa pɛkyɛ no bi okra de so bi na sa no sɛ mo ampani ko o hwɛ na munye hu bi na ma de ye bra ho pa street light enye djuma traffic light enye djuma eba ye Mr. Midu so mo di ato mpanimfo ani maka bibi akra assemblyman ne mpanimfo wa ha o mu nyina o mani tia o mu hu eso so mo ka enye djuma o mpanimfo mo wan ye sɛ mo o mu nyina o mo do ma no aka bia but street light enye djuma traffic light enye djuma ye so o ti hian so be ti ka bia mo make sure be ko ne nipa na nipa da ho no ye sɛ mo munye hu bi man DJ like I said some of course no are ho papa mamembra na etiefo monko Facebook sesia na monko hwe ade sane akwan no so te sa video yi ye twa no anadwo enti se ade traffic light ye adwuma obehunu se traffic light aso ana so street light ye adwuma obehunu sa so but join me ewo Facebook and YouTube na go share video ni bi na mpese me bisa se DJ Mitiewo ye kwan yi light no na eye adwuma na afei ejai ana asai street light no na eye adwuma ana so etesen a traffic light no first quarter of 2017 and omo ba ye first quarter of 2017 omo ba ye e free sa bre no be sin ne a edum ye no be 3 years ni bia be ye bi 3 years ni omo ye traffic light ni die se say ye no bia ma ha me ye 2017 and if we say ye obia ma ha me ye obia ma ha me ye 2017 se me kaya de man for ka kire me na me so me di today okay say 2017 e die obia ma ye another thing I'm a person ye hwe food bridges because one say na kwan na tie no eda so pa me abra na ye te ho no na kwan na nya kura but see ayaye enti wo twa mo afri fa abegina mfimfin ha na waso anso atwam across aba afa ha na food bridge bia ni ho driver for ni mrika wa mo di twam eno so betimi account for cars e boss amanfo yi aside nkane ano eni ho no Farmers Johnson hanum say the food bridge bia no but through NIC NIC for na food bridge it's on the way find the CTNT omo do mo food bridge a wutimi afro e be san ba Farmers Johnson ha de e me say free buy ya de ba food bridge a wo ho ya ba akofɛ any dia what NIC no it's apart from enya market and as a banyard to ablekuma cave the food bridge be anywhere apart from bakupa what NIC and no plan food bridge what the aka nyina ya fire e stand out say wo fam no wan hwe ya ka timi ebo acha jina suma me mesa ba ho bio Maxwell Ampon eyewitness one of the kwan so no what Maxwell akwaba yes CJ he for potin na wote sa kwan no so my office our Farmers Junction and Casa big time Armenian system. Oh, and not so ben quite no pay. But I'm not quite so. And I would have won some. I some get to CJ. But I'm near done. I was so quite so. Maxi. Bear 2 years near almost year a final. That transformer a war school junction no. Ebenya problem kakra. Na solar one. Obi the car for boom. Enti nipa ndị ka ne bom na afe affect farm de no ene school junction de no ma na nya adwuma bi enti on se omo ba ho ebedodo ho ne ade omo ye so omo ba be eno an ye hu ye si ye bi ba si de ya re ho sem ne se na reporter na ka no ena me se madwuma ho ni nti 3 days and now 2 days bia enipa hwede ne nkwa ho Sunday anajo 8 Sunday anajo 8:30 me commit na me kofi na enam se traffic light ni nya adwuma nti na ka bia so ano fiti awish a okwa ablekuma de nipa no zebra crossing na ho no ono so try so obetwam o yes se wo twam aka ne bon eti ni mumyenu Sunday ka ne bon eti ni mumyenu ne fa egu baabi Sunday ye twam ya CJ enipa e ka ti ni mumyenu ewo wa Jesus na ya we ho sem papa CJ enipa e hwe won kwa of Farmers Junction ho no even Friday before Sunday anajo be 10 me call ejuma mu me dru ho na ka bomoto abrante bi oti moto so e ma ne hu nyina moja that was Friday and Sunday e bi sansi bi Monday me call office no track bia ono so alodi bidie
also they call him traffic light in Yajumanti or no free Ablekuma neba or Bekavia Remu and a car net dane Yamenqua and a car say free hours Ibano, the Muniko also. I may hear videos which are pictures. A yara who nipa actually won't call Farmer Johnson no. The Moja she go no. CJ Areho. Metimiaka say o fan bosomia. The nipa actually won't call Farmer Johnson no. A dozen saying COVID-19 yali nipa actually won't call. Na mo amotin tam ho enkenkan mo am offices na mufie eben kwan no ho no mo address issue to any authority say bia urban highways na so say bibia tisa Maxwell tija na mo bia say you to bia ye tu ho ana mo bia say last time crowd ye say ye shia na demonstration crowd na say ye nya ya because nipa e hwere won kwan ho no ano odin zebra crossing no enemu the overpass bia ni ho enti obi a ofri ni fie eba no obe cross road na kwa other side no akofa car no so ba traffic ni ono so afa no a obo penin tematwem enti tem bia se nipa a wo twem eni car wo twem no enti ase ma on tem enti na kwan ye na ya na say kanin futuro monchimon kanwa na because Maxwell matena hopen sa kwan matena agape top pen that time no na kwan nye kra the be 1 hour na the be free banyard e dey do agape enai mumu aye kwan no so a nipa ewu moje hwe CJ ma dwene mu no misusu se first na kwan na nye no na me free kaneshi eba nsu fa metena nsu fa ansa na mbese te ya business farmer me ba na mse kwan na nye nti ye fa ka odokwa ka na to ne bumum because na ya amana nko a to ne bo ba kwan ne da so no sa tem ne nku nipa kwan ne da so no emomu ne eku nipa ndi misuzu se empen for no mo nye kwan ne dia ene nko mu tutu kota ne free so na ye mfutu kwan anka be boy because moja na ehwe egu no edoso me kai pa se Maxwell ebra na kwan ne nye no na sa sprinter ne TD buses ni ade ni taxis na enko ho tata bus ye kwa ukosalai ewo odoko station ho na ebiti tar ho ye gina mu ni ade na ye kurukurade anim na kotwe sa dia kodura agape monipa o ara ho CJ nipa ya hwere won kwan wo ho no yesre ye mpanyimfo so untu a oba feesa unya birthday party ma no tika ye se ewo Ghana birthday ho no enipa hwere won kwan ewo Farmer Junction ni Abrekuma too much enkwan so ya de ye mfa sika na eto yesre won ye ntwa birthday party ni so na ye hwe se ye beje nkwan si ho yesre won Maxwell mame no asini offense ya CJ me da sibebre nyame sham o shira ho Maxwell Lampon ono na dwuma ewo kwan no so ha na mamani assemblyman enkasa Bernard Owusu ansa assemblyman anya farm milk ahoma no ate mo sanfa no mame mo frɛ ne mame na areho assembly hello are you saying Adom abasho Adom wo electoral area no stretch fi hin fa koka hin Bernard cousin me electoral area no stretch from Fanmok Epo Ablekuma jina ye mami wala le mutucha me mente on kan ye Ben okay me electoral area no stretch from Fanmok action and the Epo Ablekuma sharp therefore once a no a find that in the Agape extra area. It's a mini Agape extra area. Man, no say assemblyman. Yes, share borders. Quite a dying between the end you charge of a near mass also corner report pertaining to near ECBR. Okay, until make me like I said, we're be free Pentecost Junction up to be a Pentecost prayer camp no e wono. That be Pentecost Junction, fan of Junction. Ablekuma fan of Junction ho. Yeah, okay. Okay.
But anamo ben na watu afa nipa wo mo hwere wo mo nkwa be 2 days bia ka bo nipa kania traffic light enye adwuma street light enye adwuma ben anamo ben watu afa ho foreign akra no kwase me wo mun say yesu emi to power before than traffic light enye adwuma na yesu power no be di achiwe kaka men ye commander and command ben what mean kan pacho me funkapa say wo hyedem a ye se nia wo be upie ba abonten no na mentimi me wa abonten aha na afrika sana mentimi ton kan yi ben so na me pass say a hot challenge no me ne MC edi ho komo me ne asa commander so edi ho komo why no ya MC Honorable Dr. Lamte Emmanuel Lamte pacho okay me too yes ne edi ho komo na ya commander so ho komo okoye fam bo a ne charge of your urban routes no Mr. Ama friend Mr. Ama into over director say back in routes near in traffic light and now the so kono Mr. Ama if you know you the court to Mr. Ama so team and so on no more I know any challenges are no so it also my CS no main challenge no there is a fault with traffic light I regional for the access you need to be a regional officer but there is a regional for no enter a control traffic light now for now if the basic regional for no come and ochina and up to date into me and resolve the issue no and for a good action from one na team on your mobile demonstration kakra and ye no more kasa mo ton die or that stress so e come mo kakra and ye no kasa say ye nya abotre kakra na ye se dia ebiti ye afa but say ne ye ya hadwene fahon wa makwela assemblyman bia sa kwanhie bia si wanim ebi so bebo amane fire fm I mean how rampant is that accident assemblyman I think I have witnessed 2 of this accidents. Mami car bomb mami we. Week in kwa why witness me no. Pass me. Na me field. Buy me bet near is into me call sin. Or 2 call and me go say abesa body mami I think some Sunday and no see. It mami e wu ahwe ne nkwa wo ho. Say bread you and dress so moto bo abeti that you kada ya na moto so airborne on the never CV. You see that the problem there no and there are a lot of flinch and you see the problem is that utu anamwa you don't get the results. The results is in pertain to that traffic light no. You tu anamwa break, you are not getting results. It me say mo so mo be mu na abeno etinia e for so e wo ni nipa 3 omkwa. I say yes to everybody. No, but so say more to anamo, but munya results are maybe you've not been pushing enough because MC wo MP wo and there are other channels I'm with me akọ edisa ansem ya akọ to wo anim na on me say assembly one of the to MC anymore you chere ko urban routes na say ye street light no money near wo ye routes no the Mako urban routes, the director in charge, Mr. Ahmad, I could do home come on. In common, a woman soon I meet 2 and him say, on also better, I'll say, a honor regional for traffic, regional division, almost regulated traffic. Now, BRC, I said, need some amount of money to repeat. Basically, prepare no end to me employ. It is how far we are able to push. Assemblyman, I know what's the difference here. Why? Na me po me am afraid because sa kwan no hear me am afraid. Na I am na enwanwa. You see I make catch the of say, "Mama adwuma ne yedin." Ya boka millions of dollars eya kwan. Come on. Na fe kania ye di besi so traffic light and so akwaya asem. Na ni pa ewu. Nenu nansabia no ka bo nipa moja gu kwan so oh
Adenchi, mama jumani wanya aduane adidia. Mindidi. Kwaku. Okay. Intia. Nka wadidia. Ka obonza Ghana saa na esubantia. Nti wini di ya metewase. Watade no so de nkani da ho. Kwaku anya atade se mebo. Bra. Before the also dey che dey a. Esanse ekruma yeti. Ekuya meba. Ekruma yeti CJ. Hwe. Wahu se empanyufo na hwe a. Ye be sha ase abompa yibi no mo. Tobo minister bi anya kwanhia. Ka bo minister bi ba wo kwan no so a. Fu no mo kwan. Ka anapaya ye beti committee. Tobo ti de make no. Wahu. Mese akete bra nsuo na me no empanyufo na hwe a ye be sha ase abompa yibi no mo mpe. Wate ase esanse ade ba akwa ye hu ne se o man mu ayeti sa asem to panyine a ena ade a enya ye ne yie itu ma hwe ya se de be ya Ghana be yi nti ye be bompa ya men nsem atoto mpanyufo bi na afie nsem ne to ma o ma ye de o manfo pe na o makoma to mo yem esanse ye ka ye kan ye se na nse bia aka abonipa wo ho ye nte se panyine bi aye na adwene so kwa ye ho adwuma na nso nyame mfasa ma wo ma no sisim na so kwaku ma no po sa asem bi asi na panyine bi ho wom sisi a ka street light no e free tree kwa kapaga nke yaye wate ase enka panyine bi adan nti obi ayi nani emo nye emye mompa ye bi na nkwaye te se ye bofo wate ase yesi aboa no ka ni bre nti mo nye me enko bompa ye no esanse sebe Ghana ni di shebia ye Ghana ni wate ase ewom se ewom nsonson ye de a ko bia mu no ye wode obedi ko nanim ye wode obetoso ye wode obetwato nyame na ahyehye na obi a graduate na okọ nanim bi ko na ebi ba na so ko duru ho na ogu ani egudi owo fom ne so na de wo so ye man ho to no wanye abra wonim se nipa no otuato sambre obi di traffic mu o ton so ko dua ba ko tu se di so ko dua na mfa so ye sen nso otuato obi ton so wodramika di traffic mu wonya kwadwofo wonte na fie no obi akoto abre no so wonyini wo be ni nyina ne mfa so ye sen you betuato na science ka we nyina eboaboa no je fa koye kwan ko street light na woje na wanye obi ato street light na no story bi ye ekua obi ato street light de good dem wo twem na dru campaign no the street light na kobobo said ye be beto aba man wo ebofo obelusi me se campaign ya senne enne ya na paya na not until some men who say traffic lights are a free backyard ekosi ablikuma kev any street lights in na yeduma once akwan na utimi fa so akopie pokwase sa akwan no utimi fa so 83 nei de bia meka ho asem until it's fixed enti kwakumi ba me Facebook ID Jerry Forsen say unam kwan so a take a picture gina traffic light no edum ne ho na tomfoni na tag me with the hashtag fix anya traffic lights now. Tag me with the hashtag fix anya farm milk traffic lights now. And no hashtag no tag me Jerry Forsen on Facebook. Na mi hunu san kan ya no ayadwuma mi njai ka. Nya ne kan kontie. Ma mema obi nka ho. Minim so akotema na nsan ya duru anwumra ya fa motorway ni so hwe. Motorway no nam so a edi kan marking bia baabi ho a marking bia ni ho. Baabi a marking eni ho no street light nso nya adwuma. Etu na ma ka na odi wanim no ne koba e na wade geji. Na wade akọ nti oto amene kwa kutwen yo me ko tema Saturday ye twem ye. Na wo se baabi a markings eni ho no street light no na tema motorway na nkasa no one will say street light bi wo baby e bisi baby na bisi baby oh say we yemfa say ofri he kwotema wudru baby ato boot no na wo de ba bisi to boot no na dabi o se wo free utra tetekwase na wo tisi motorway num nsa no a e free ho kono street light bi ani ho wo ya be ye close to gate na to boot wona na wahunu se eho no de nipa wo ho a wo mo gisika wo mo de wo mo gisika entinkane wo ho
Wucha to boot ni we say vim. This was said drew tema. Asama overhead hono. Ansa no was na ekua wo ba no ho amena bi ufri tema ba. Amena bi obabi average no wono. Amena bi wo ho. Na baby amena no wono CJ. Amena no baby amena no wono street light bi ani ho. Amena kese bi o etu pie so prekope. CJ. Ye twen amadako yakase nkwanhirasi obi ewu na Ghana mpanyfo tutuntuma na yasa akogino never again. Ade nan kasa kwan na ye friend motorway no. Wonim se Saturday me nam so na do ameba na fe na madwem se ada me car no boat bi atu ana. Eno ne kiki. Kwan na spy. Oh. Me say afa me yam se me so me kwan na me drive ba. Me yam se me ayam se ade me car bi atu wom. Ana se de until say me bedru tete kwase me ba jowulu no ansa na sa sound no ejam who says them say there's nothing wrong with my car. Intino #fix anya farm milk traffic light now Intino say there na kwakwe we so the radio Adom e abato afe inti so man fix ya and year of Rose. No there for Rose no craton chain. O man fix ya. On crofo motem potem ho no. So moto aba. Iti o man fix ya moto form ho adwen. Well, we amokai asemu am said na otwe ni nesi adwusuman. Secondary technical. Abofra ya so kono den your headmaster e law yes. So mo ko we stabilizer. Na okonom college no. Okonom headmaster ne law ke wo mo. I'm okay. Na asem na akoduru. Yes, headmaster. Yes, check headmaster no. Na Erastus Asare Donko. Yeah. One was latest near SC near Fufra and some Fufra free. Erastus I love FM. Fanboy. Then he retes ano. Ya no acha na money. Erastus aba. Catch and submitting and catch. Oh, my maintenance. I'm running Asare. Bema. Obidum Biena. What born some Rano Hano? What's the way they why? Wasn't a fine boy. But limiting a near return. Obidum Bio Filimio. Obidum Bio Filimentia. What was on who of a channel? Aha, Hoyaka was on who of a channel. And there's nothing you can do about it. And also do see the microphone channel pay. Pacho ministry ya brano pay. Na said na nekwe yintu oyashe mabufu. Enti Erastus awo ho a meba Kumase na afi Insha FM no Love FM. Na your competition me drama Insha FM. Who drama Love FM? You be Mr. Handsome. Na ya sponsors. CJ so boy. Kuma minye mejuma. Erastus. Minia. Bibia mo there. Adom Nansem. Egusun kakra. Well, anapay menu wo nsem bienu ne di kan eye ne si Adwusuman Secondary Technical High School. And the latest yate say Gorgesburg Asameti abofra no a we stabilizer no we plead guilty MNT ya charge hono nsam say na fe headmaster no so what's the latest Erastus? Yo enti ye nyina enim baby a sa story we free ehase nkwara mienu no Gorgesburg Asameti no na ba kwa no ka ho no because of nia ekosi enti a mempesa me bonidi na omo ekofa stabilizer a omo so omo nya no park so na omo de omo chirem se na nko omo de koma school for mpanyimfo na so taxi driver bia wo twam se omo scale wall an ko omo de dwane na ochi omo na odo omo eba school ho no headmaster no assistant headmaster no nyamentie se odikan ehwehwe omo ni so akama ansana wolo ko ma hye ne office nam so ma baako econom samana IC office ho anka oya hwere ne nkwa enti enra ye court nipa mienu ene begina court nanim driving circuit court
na baako assistant headmaster na kwadu a ye dia bono ne baako assault te wapapa nkola nani so etiamra afi baako so say attempted or abetment of crime to wait suicide ni nyina ne say omo chechire mu say onim say bibia enye a edi ewu e ne office yes detergent no na ode esi ho no loko nkola no hye dem ho bibia betimi asi enti oka ho bi na branch no konom samna no eno so yakwadu baako a yede abono and afi unlawful imprisonment say oloko omo hye dem ho womra won emra ma ne ho kwan say otimi eloko bi hye baabi editing no emra ma ne ho kwan sa nti sa kwadu mi ensan na yede bo assistant headmaster apia Kofi apia na ni nyina mu no waso odi bem enti ne lawyer eba court ebe plead say judge no ema ne bail na ye nsheda na ye ni asem no enti judge no so ma ne bail cedi empim enum 5000 say onfa ni pa baako emegina no ema no na ema ne bail tie no omo ma ne bail teacher for do na ne begu court wa omo ejeni yoyo de na ko school afi nipa baako no so begina court nanim abranti a friend Godisberg asamati ono ka ho bi omye students mienu nti ono na ekofa sa stabilizer ono so kwadu a yede ball no stealing na conspiracy to commit crime ache say wa bona dwumu pose obedi bone na no odi kan ka say odi for eso wasem ka na fe ye ka so nchechire mu no na ochechire mu se omo ankofa stabilizer no se omo koton ana omo de ko ba bia na omo ye so omo de kwa akoma headmaster no anu mu na taxi driver no omo kushia no a o se once a omo hwi wall ne de omo de kofia omo che no eti judge no chi na asem no se sa na tie dia ene ne please se odi for no asem ka no ono anka se sa na ma no aye no se oni for if se nchechire mu de ma no enchire se odi for enti waye ne sa na still ne de ono so odi for enti eno na court ni gina so de bua no for na yes onko da fiase eda baako na fi enti meka ne se free nra be si nde no enen ko na wi na ye yi no na afi ontua sika 1200 Ghana cedis na on sign bond for 12 months say onye sa de no biem and ono so de no ye de kogu ye nemum abrantie ba ko ka ho no a ono ko no maduo no ono kwadu ade abono no ye attempted suicide say ono akasa ahye so peso o gene so etia emra nemum ono no wantimi ama court enra ne papa e de letter free Dwaso government hospital by say o yare a yasa gina to hospital onti enya dia obetimi aba edi court ahye say bosumi ya ebesimi ne da dunwatwe no almost amra omumi ensanyina besaba na yato asem no so Erastus videos how they send me hu se woni ohini bi kasa eno danten a nia atwe madwene join me on Facebook say Adom 106.3 FM on Facebook and afa YouTube me hunu mofra bi a wo mo wiawia wo mo kotodwe so eno mofra ba eno no omo ye students adesuafo a omo wo the same school Dwaso secondary technical ho omo ya adesuafo omo ya miensa na asem ni nyina no wo hwe omo a Dwaso nkoso hene na edisa mfonyini eba ono na twa sa mfonyini no afini na okiremu a esa da no anajo be se enundu na okọ onye na wo hwe Dwaso kwantempon de ko onye no o se ka ketua bi nko de ka no bom eti otiye ana ode light na to omo so na obusa omo se aden na mo butu from ho ana omo se assistant headmaster Owura Kofi apia ena se yedidi na time a yedidi na nya time a wo se yedidi enti ona lord kwan ho kuja le girlfriend kwan di yensu anwia yenkotodwan mi ni nachi enti o ma wia free school mu ho me ba Rastus headmaster kroya ana assistant headmaster kroya ye kan ho asedi ya enti o ma wia free school mu ho
saa de aba so unim school ni ya school na ben onwe lorry kwan no nto ma wi free dormitory hwa besi lorry kwan no ho e na omugu so omo ya esumnum a omode ba na okire mu abaako na ninye nti wo wi a not ne sa tase form sa hwehwe ba bi a wonam enti eye no no akasa so omo sa do omo ko school mu ho na so wayi abrante ne monitor omo se omugu so wi a enti obusa na say assistant headmaster na say oni o machi hwe so omo wi a enti okọ school mu ho kobusa assistant headmaster ntu hwe video na ho say okọ school mu ho a obusa assistant headmaster ni nyina o video no assistant headmaster no so agitum say an ono na ka so omo wi ani na chi na wonim say o masan enti chese ensam no edoso a Rasus meba join me on Facebook and on YouTube. Na ko share mofra ba ko share blue. O me ye 1 2 3. O me mofra me nsa ba ko share pink top na ba ko share white. Na ba ko so share blue. E na mofra no butu kwan ho. O mo wia wo mo koto anajo na adiasa. We ye be no wotwe no nkunu bremu. Be se nondu o se be se nondu. Acha so hwa se wunim onwe kwan no a ho esumpa street light bi ni ho ti se ka bi epie ana obi a sebe onhwe ka ne ka so ebe pie ho sesi a o ka ne be form so obetia form so anza handmaster nti wa pepepe na ebe onwa nwa se menua enra omo ba court no teacher fo no bi F1 so se adia saa niema na awoye no eno na asenkwala na so odin nti no saa de na awoye no eno mum ena timi ama nkwala no school no agina na na so nti omo no foa nia oye wo school ho no so na utie eduso nkoso hene enkasa emu na o trese eda bi ho saa nso enkwala ni bi saa afinimu a ye last year na omo toilet na nya adwuma na enkwala no ko enwuram ena okwachi omo so omakọ sabi aja omo nan ewo nwuram na oma omo ede omo nsa etiti aja nan no ede ba campus dibeku school no toilet mu enti ensam na eba no doso atese omo tese assistant headmaster ni juma odidi nkola no ewo school wa no na as a teacher for no so foa nia oye na so di obia enka ho asem eti sa niema we nyina ya di videos na ni ade no ama regional director of education right free aye hwese wo se wo be set up committee ye hwese committee ni be set ampa na omo set nso a omo de sanfo nyini be ko committee na nim ni abusa na ho nsem na ni awo ka no eno so ye hu juma education for edibedi no Rastus me mo akwa ba me ka se me no wonsam yi no yen fa school for yi ento nchen na yen ko asonase di ntro no ekoso no de na si na amanfo twetwe yi Rastus se wo share asonase constituency no a on se owura Alidu o challenge Muntaka MP after 2016 elections no ma o hwa na gap na so kakra de but o pinchen kakra enti afiwe no what you say chema untumi ka ho asema o chese sa seat no ombeji sene tie bia enti registration e koso no akwa se obia ebinom pese omde nipa ifiri abonten ebe register ewo sa importam ho sene be ya omo you know base no be kosoro sene be omo to aba no a ombetimi edi nkunim sa de na e koso na Muntaka nso so ewo kruma ono so bo apro a onenam ehwese bibia be koso se na be ono so be protect the seat enti sa registration center we e wa aboabo number 1 na enene nansa na asemi si ye owura Muntaka kirem se ono onam no bo apro ne ne bodyguard na obepie registration center ho no na fire service personnel ba akopɛ na wo ho na okirim se boys ni bi eba ho esesa nipa be register ema he wa na fire service personnel no ontimi en control crowd na ho no it will report to my regional police command almost kire mu se omo ni nipa ombetimi apush to police for akoba bia it will no kire mu se ne
ono the bodyguard near police ni enti ene on ka sa fire service ni ho no mo ban Erastus, my member Mathieu for Amanie say video what they sending in aswase and also so Facebook na YouTube etwabu sisi uhunu basabasa ya unity ho me huna soldier for ne approach for etwa kurekura wo mo anti join me on Facebook Adom 106.3 FM on Facebook and afa YouTube na hwe videos ni bi for adwen chane to ho ye wie pe meje na fi maken kan comment no enyina Erastus ko ani mame enti o man post ni say ono nka fire service ni ho na o mo ban ho kusi se post for benya post for mo ma ba ban ho permanently eno na abranti a hu no video say watwe pistol etu ho oni soldier for press ho no bae abranti ne friend no Yushon Yakubu dodo na friend Boyo now much say on the director of operations for Delta Force na say the Yamano Gota near the idea is national security ni into no be one was blue black on the blue black channel who say what pistol okra phone okra Gota and so ka ho sa eti ono be pie mu ho no so ompene e ma prosini no entena ho enu nti o ka kire prosini say prosini no so free ho nko na police ni no say on yama no orders say on tra ho no mo ban to no e ho na o tene de enya de awo sorry kusi say ne boss be sa be ka say so free ho no ono national security ni ntimi man orders say on so free ho enu nti wote ho na hwe fo ni mu ahun so wote ho a ni tu dan na ne sere so a wote ho enti eno na fe di abranti atwitu e wo ho a te say he ti be say don hwe ba ko de na is registration no a stop enti soldier for ne police for e ba ho a hu se soldier for ne bi e try so mo ba gitu na free ne nsem mo person ne ka se on so free registration center house on so onko na on so nya orders for ba bia o ye adwuma national security say on pam police ni enti police ni na so re ho a ene on so onko enti wa trip pistol che say he wo ha ko si sa fe de yede prosifo a omukukwatu obi beka ho ewo ho na omuyi abrante no efri ho etina ubusa sampage visa uhu video no nia esiwa boabo number 1 and then 3 days I don't know well me hu say video ni mo no ne sada prosi ni hwea no a say wo man won you say so wo ye den o ana wayi ni phone na wadi twa prosi no ansana ya so ni mu ya twe ne kura nti ena twintwan yade no konchen baby a je say one tia asem ase kura Erastus na eno na man for important ho for no say juma omudi e wo ho no say omo national security for we mo Delta Force for aye do mawura national security na omo ba juma omudi wo ho sa pinche na hu no video no eta esi e wo ho na ni nyina ne so ono ma orders say ono ye national security inti police ni no ensuring free ho na police ni no Erastus national security o to me say we order police ni say one swearing free baby a ya assign no say one ye adwuma we say to me no we dey say me ni say mo na mo tenkan mo na mo ban ban eti mo betimi agusa police pani aman say emra wo ho sa say national security no e wo ho kwan say o katre police ni a onu kura ni tu ebo ban o ba bi say on sorry free ho na eno ho asem no wo de atudwa amai nemum police ni no so kire no say ono onje orders in free ono national security ni no ho etu hwa ohu say wayi ni phone a wo ye call a wo twitwa police ni no pictures yes ni nyina na say o say o receive orders from above say above near Flagstaff house and I say baby no or the phone ni ade ade koma Flagstaff house na o ma deal with him eno na oye e wo ho no eti media was say what the president in phone ni e Flagstaff house o the man boss ono che so boss bi o baby a ono na e man order so on pam president no na you deal with president no aha hey Ghana Erastus mami nja na kope okoko binom sanso fufuo na na pe obedi a
I mean, ɛgya wakye bi ne mako no a yɛnya fish kakra to so ne pɛ ɛno na obi dum bi mu a na n'ani bere no saa no ɔse ne wakye no na wohu a w'ani bere no no Erastus men kwanza medi ho ya papa oh I know wadi me ho ya ya tenkran di fufu anopa wuti kumase di wa cha no pa me say wakye ne nya sam goto pɛ ka ho na o ti sito no enti sawa ne ade wom tie de pa ne tali akaka na gari mami misa Erastus me pa cha ka huro ka ho oh ka huro ne mre pa wasa de tomato sauce aye ho nti hu say yo abranti enu mu ye de na your friends o je Italia Italia wom gari kakra gu nchen wa twitwa pe no kakra wache no sukwa se gu habam By Yedi for Potorium. Erastus Peko. Kona wa nipa amini ntesu ana pay. Kona. Erastus sorry don't kona. Brasiji. Yes madam. We are saying power sweets. Now answer na me kono me de Mrs. Hilda Uswecha was say mema Sister Sarah Uswakwa Divine Healing Ministry Taboya Laji happy birthday mano. Nti for the amount so me fama ne sa na me wura nkofiri Hilda how me se ye tefa nsema no pe wabobo so baako from Kafaba to Asawas Aboabo number 2 Kafaba krono yese mu ni panyina krona dampan mu ni panyina adwane sa na posi ne kan me boa na sebe empani se ubekum tromo adwane sasa dro die ananka ama ne fa na ho hene enko ne baabi ese kromu a ekita over 600 population mu nyina mo adwane aka posifu yi ene wo hene so kwaso wo posifu mo se mo ye meme na nka matna kense nka mo dwane ke ni kwase mo dwane mo ye meme na nka matna mebu na mo koya de hunu na mudi ko according to the police statement no mebu na mo koya de first one way na mo akọ wo hene wo kronum ho ay ko siki permission samo pese sei no obeka kire mo so dabi mamo nya ne sa na mo mutimi twifa na so kase yakase ebeye no eno a na ebeye na empenise yetufu no ante a ohine tunufo a wonte no wono ena ode nwansampo bere kwa hemfie ehun sunsanso bi ena ne kromu a adam pan no ena street lights yes abusua de me ha me ne say assemblyman na ne kasa no wose watu wana mo bia so ankosiaga okodisi yo adisi so say wonko eba rose fonchen na misro aso enyenyambia DC no enye ntam ho bi no ote ye be bon to e ho no nam from 2017 according to a child report am say from 2017 ade ne say ye be ye ne sa say biem no entete akra ntwamu nsi hoda ese obeye enti sampotemo no eba road weka bia ntwamu hoda MP owo mpotemo enti wontwam ena esa sese de kwaku kai yete wo man a this asem to MP minister anase pani bi ansana and yetu anamon yes ya kana eti wo man no no a ye ni political appointment no sabi ye mo anase ye nwan ya na ye nkokọ ekwa ne kwaku anaye mponti wo me namase na ye fancy ha menkenkan yi kaka na brante ye di besia no na me kai wo manfo se enche pi afa na ekomfie 9 ena ye mampanyini na nado danko akufu ado sabre no flag bearer wo baaye ebesre Ghana fo se wo sre ye me kai pa wo se wo sre ye se ye ma na kwanya na wonsom ye na Ghana fo hye nanimunyam ema ye gitu mu se sre na wo sre ye no ya je atum wo mra no mesom ye eti nkrofo na na omudi nachi emra na wo sre ye no wo mon kai hunu se eye tumi ena wo besre ne de ama wo mo ti wo mo wom no ya akakabe se me na mefre hwan na mefre hwan wo mu nyai na tumi no yetimi sa age ya de me da se Kyle Batoski or say CJ there are some CJ there are more happenings in our schools and what they are or say
This is just a tip of the iceberg. I remember we were asked to read at 4 a.m. and a snake bit one of our colleagues, but we were still asked to finish the reading. I said this happened in college, not SHS. Hey, college for Mamudo. Anyways, this is CJ. Good morning to you and the team. You are doing a great work. Keep it up. The best show in the country. Thank you very much. Morris Ohene Japan. And so do the Abanono. Why never? Immortal. Fantastic, Immortal. Adom Sports page 1. Yadi bro.